Ciao svima, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mija. Mnogi putuju kamperom kako bi se osjetili slobodnima i više uživali u prirodi. U Pekingu se ovih dana održava međunarodni sajam kampera. Kako izgledaju kineski kamperi? Hajde da zajedno posjetimo ovaj sajam. Zahvaljujući raznolikosti turističkih interesovanja i promjenama ideje o potrošnji, putovanje kamperom postaje novi popularni način putovanja u Kini. Površina ovogodišnjeg sajma kampera premašuje 46.000 kvadratnih metara. Cena varira od nekoliko desetina hiljada juana do nekoliko milijuna juana. Sajam je jučer otvoren i došao je veliki broj posjetilaca. Kupci mogu da dobiju popust ako kupe svoje kampere na sajmu. Kamper povremene se zove Daido i proizvedan je u kineskoj provinciji Zhejiang. Daido je na sajmu kampera u njemačkom gradu Düsseldorfu prošle godine bio jedini i prvi kineski brand kampera koji je doputovao drumskim putem preko afroazijskog kontinenta da učestvuje na sajmu. Kao mladi kineski brand privukao je pažnju tada na sajmu. Na sajmu učestvuje i kamper na nove izvore energije. Posjetioci mogu ovdje da se upoznaju sa najnovijim modelima, tehnologijama, idejom dizajna i najnovijim kamperima. Mislim da je to moj omiljeni kamper na sajmu. Prostor je dovoljno veliki. Dizajn stolice, kreveta i kuhinje je veoma racionalan. Cena ovog kampera iznosi 93.000 evra. Šta mislite o ovoj ceni? Putovanje kamperom je sve popularnije u Kini. Kamper mora da istovremeno obezbedi putovanje do destinacije, smještaj, kuvanje i druga pitanja. Kineski potrošači imaju sve veći entuzijazam za putovanjem kamperom. Ovo tržište će zasigurno pokazati veći potencijal potrošnje. Bila je to današnja posjeta sajmu kampera. Koji kamper na sajmu je vaš omiljeni? Koji detalji dizajna su najvažniji u kamperu po vašem mišljenju? Napišite nam u komentarima. Ja sam Mija. Vidimo se!